Öksüremezsen çıkız, kırgızın kıranı var adı çıngız. Kaysıl жерге barsa дағы tanıy turgan, kırgızın kıranı var adı çıngız. Bir kılımda törösö birden çıngız, büyük bolgokundan da bizi kırgız. Kılım sürgön kırgızdın arasынан, jarık жаңа жалгыз sen çolgон yıldız. Adabiyat aydınında kay yıldız, bolsa bolu, bolbosa жоқ bir yıldız. Ağlamında çarkıragan jaynagan, Айтматовдун çıgarması büyük yıldız. Çıngız adam, kırgızlardan çıkanı, Çıngız adın düğüne luqqanı. Okup görüp, arbi жазgan китеби, Айтматовға düğüne luqqandı. Çıgarması көп президентке сүйлөгөн, адамдыкка адилетке үндөгөн. Христиан, Будда жана мусулман, Айтматовду кимдер гана сүйлөгөн? Basın Turkun'u. Atam gelişinde Durmaz Erken Günler'in gözlerce satalatırlar. Devam hesabını saymayın mı? Açmayın olur. Atam soğuktan gelgence katmalaydı atam. Ne? Şimdi değilsin. Şimdi kimdi? Açmaysın mı? Kadın değilsin mi? Açmaysın mı? Ağın amca sen bir işe canay git. Kanına ilişkin. Açmaysın mı? Geçimde aytpaysın mı? Açmaymışsın mı? Bir kızığa hatalı var veriş gerek. Kat. Kanaya kat. Kimde? Açmaysın mı? Kızlarını gör. Uzagın. Жаңағы сенің классташың mı? Өзінчелі ойғанлайынан чоқтанмай. Өзің сұлу сәс сүйесің ба шаны? Сүйесің бі? Devam çıkar. Böyle napama da aytpay. Mana ber қатыны. Апарып берем. Eğer kapının cevabı verse Егер қатын жауап берсең, мен келішмені білесің. Қатының нәтижесін шығарсаң, мен саған 8 үлбе деп беремін. Алғайсың ба? Егер қатын жауап бермесе, мен деп беремін. Алғайсың ба? Sakın, stavrat, sakın, stavrat, sakın, sakın bana stavrat. basın Turkun'u. Atam gelişinde Durmaz Erken Günler'in gözlerce satalatırlar. Devam hesabını saymayın mı? Açmayın olur. Atam soğuktan gelgence katmalaydı atam. Ne? Şimdi değilsin. Şimdi kimdi? Açmaysın mı? Kadın değilsin mi? Açmaysın mı? Ağın amca sen bir işe canay git. Kanına ilişkin. Açmaysın mı? Geçimde aytpaysın mı? Açmaymışsın mı? Bir kızığa hatalı var veriş gerek. Kat. Kanaya kat. Kimde? Açmaysın mı? Kızlarını gör. Uzagın. Жаңағы сенің классташың mı? Өзінчелі ойғанлайынан чоқтанмай. Өзің сұлу сәс сүйесің ба шаны? Сүйесің бі?
eğer katılımcı olmasan ben gelişmeler bilersin. Hattın natijesini çıkarsan ben sana sevgimi ve de verelim. Anlaysın mı? Eğer katılımcı olmasan ve de verelim. Anlaysın mı? Sakın, stavrat, sakın, stavrat, sakın, sakın bu ne stavrat? Ата ене мээримин эңсээр эле. Жада калса жомоктогу улай эле кешенип аларды аяр эле. Бирок баары тескеринен чыкты. Adamların biri baktılı, biri baktısız, biri korket, biri mukaçı. Ne için? Adamların bağırının balları var. Orospu'nun balası yok. Orospu mukaçı, kan cezalaş gerek. Kimi? Ehehe, yakama! Tohtu! Men sen tulungun! Men alage, yakama! Ehehe, yakama! Tohtu! Men sen tulungun! Tohtu! Yakama! Ben balık bol, bağrına süzük ederim. Ben balık bol, bağrına süzük ederim. Бул жолу канчалык чымырганса да иштен сызып кайгырган жашыра албадым. Ал мени кайра тигеле карап, жакамдын топчуларына чейин эркелете сылап, кыя албай турду. Мен сени өмүрү жандан алыс чыгарбас элем, Алтынай. Бирок кантейин, менин билимим жетпейт, окуунун чыныгы жолунан сени кайтара албайм. Мен болсо ушул жерде балдарды окута берем. Күчүм канча жетсе ошончо окутам. Бул арада талааны жаңыртып, Октой балбырдаган поезд көрдү. Мына эме. Жөнөп жатасың. Бактылуу бол, Алтынай, эч нерседен тайманба, окуй бер. Сүйлөөгө дарманың жок, ыйлап эле тур. Ыйлаба, Алтынай, баягы биз тикенчелик терекчелерчи. Мен аларды өзүм багып өстүрөм. Кайрылып бир келсе, кандай болгонун көрөрсүң. Ариянкыча, жарт журт этип, шарактаган поезд келип жетти. Кана эме. Беш көпүл чачыңдан айланайын. Бери болчу, маңдайымдан өгөйүн. Дүйшөн мени бекем кучактап, чачымдан жыттап, маңдайымдан өттү. Вагондун тепкичинен чыгып, тигиндей барып карасам, зыңгыра колу чалкылган, мойнуна асылган дүйшөн, берки сол колун сунуп, жүткүнө берди эле, поезд ордунан козголуп, жылып жөнөдү. Сен кармоосун эмессиң, Koyunundan çıktın da elettin. Adamdıktın, asıldığın bilsin de. Sen dünyaya Kuday bergen beleksin. Sen diyor, Kuday bergen beleksin. Чыңгыз аба бекедим деп талыкпаган, колуна калем кармакчынын жазган көптөгөн роман повесть аңгемелер дүйнөнүн ак кагазын ээлеп калган. Чыңгыз ата бул аламдан өтсө да, чыгармасы калат тарых баракта. Чыган адам өтүп кетти арманай, 80 жашта эми гана басарда. Өткөн менен айтма тоңдой атабыз, жашай берет анын айткан жазганы. Çığımız ağa, elde soktu, jerde soktu жүрөгүн, жаш күндарын урулга сүрөдүн. Махмут болуп калбаса да урпактар чагылды, аталар тилип. Чыңгыз ата жакшылыкты жар саласың талыкпай, деген сөзүң караңгыда жарыктай. Менен эмен өзүң жазган дүйшөлү, турмуш жүгүн көтөрө алган майышпай. Чыңгыз ата, байлыгымды, сүйүүмдү билдирдиң, өткөн жана келе жатат мезгилдин. Бала бакыт экендигин туйдуруп, бакыт эмне экендигин сездирдиң. Ешкимди зуа чалгыз, өзүбүздү мураскерде атайбыз. Биз дүйнөнү куруп алар балдары, өзүбүздү буга энен үйүп жашайбыз. Чыңгыз ата
кайгышкан жүрөктөрдү истеттиң, араламды сүйүү менен көлдөттүң. Жан мал дүйнөнү бийик тутуп арзуңу, жан дүйнөнү тандаганды үйрөттүң. Чыңгыз ата, бара жатсам сына чоң жолдун. Кантип анан сүйүүрүн созбоймун. Ашыгыма алма сунуп колум менен, алмадагы ашыктыкты коргоймун. Биздин уулу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Ал эми биздин дагы бир уулу жазуучубуз Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн кайткан күнү. Ошол себептен биз адабий декабрда белгилеп да, туура айтасың, азаматсың. Демек 12 декабрь кыргыз элинде баардык жерде азыр мамлекет боюнча адабият күнү деп белгиленет.